Mutaaramu wa kithomo kuma ntere cia Tharaka niwe Dr. Ruben Mutegi ni arombete Aritwa kuthingatira Mataaro kwa kwenderia bagutara kiria bakathomera ariuga antu babaingi bataraga mathomo jaria jati kubatara untu bura butumaga bakainyirwa kirasine kana kinya kubeberia gikeno uturone au nyumene augite bamwe kinya bataraga kosire itina thoko na kuona ngugi kukethirwa kuri ngugi ingi njumu. Gwarira Aritwa baingi na barankuru kibaruthire kire KCSE bendere kwibanga ni kuthongera university na bangi college ende muthomi kuma Borokinanga kwaritwa Dr. Ruben Mutegi akigambira Aritwa baba bati ko consider course ira kumenya athiria university no andikwe ithirikari kaka andikwa mashirika mamangi mari kumonde ile NGOs kanambi na mono pora aomba kuibandika ai wewe ngwa kulingana na course ino thoma. So kulingana bora mbona kulingana bora market kali currently courses ya area medical courses batuke nursing, pharmacy, inusion them antoma imaging, inusion them because very marketable nonto no kadiria no dio kambija sibitari yaku no kadiria no dio kambija pharmacy yaku ka chemist yaku ka ndawa and so on and so forth. Courses engineering they are also very marketable alitwalo the engineering they are very marketable nonto babandika wa company ira nene mono na bakavandika babongwa in the sector of construction taende tokoiwa thirikari ya Kenya irali mantoma housing as a way of creating jobs mboba karutagwira kiri nyombeni wa kwa thirikari na bakarutagwira kiri nyomba iri wa kwa ne county government kana iranto babongwa waka. So that sector is very rich na utie mtu oba kuroda cost enu omba kurira bu koro bomba kwa device mwana na ati roda cost irega kurindi to a certain profession. Kiri barabata omba kuiwatira grades cia kuthi university kadi wa KUPS kwina course mbingine nyamo iri kurothwa kwina cia degree iri offer in more than 39 public universities na 30 private universities ukabi wethire singesieta wa diploma kinyacio cio offer ki universities kana TVET institutions wesingesieta wa craft na wesingesieta wa artisan yo ya rungu na nyamo no ero da wanantu wawete D- kana hii kana baba diretie class 8 so ukakwa wina mwana wete D- miogita hope wona taka maisha make mathiriragu mona nkire encouragement na the KUPS adia seke course iri wo for cia artisan cia mtawete D- ukathi wethere kinya course mbega mono course ta cia engineering course ya electrical engineering ukathi wethere fashion and design ukathi wethere cia masonry building and construction na it was very marketable in Kenya non to currently skill iri kwendekana ino cia gutema to actualize vision 2030 is skill ino cia offer in the colleges. Ikagitani waku Mutegi atariritie arikia agu nwadia karotha diploma arikia agu nwadia karotha degree na akaendelea karotha masters na karotha PhD na bando hali na D- akathi TVET universities akawata akaongera course yake kengwa kathomithagia university akathomithagia those TVET colleges na so on and so forth na bando nwaruthe werenu cionthe akiruta anwathomithie kinyato TVET colleges bando akiruta wira ciake kulingana na course ira thomere kou kinya baba ina D-plane nwabaruthe craft courses na inu cia artisan they are more or less the same na bura craft rotha warantu bura bawete D na D+ wetia nwaruthe diploma. Dr. Mutegi agitumira kagita gaka kuria kaunti kana kinya bisi ba mujumbe gutigire iba gucensia njira ya kunyagia mbeca cia basari kiri Aritwa baba ya gutweka nindi it varies from one household to the other. Kwa mfano omba kwithira mwana na balance ya 70,000 lakini wamurenkera 5,000 inu ya muteria nambi nonto by the end of the day na can drop na mbeca inu 5,000 ira kunenkeretwe bantu muteria ikiurira ndi otherwise ikirenkerwa kanenkera mutungi. So bora bomba kwa device anto beto ba county either MPs kana governor that to introduce nyamweta wa equity model of funding aroka thi we identify household wone nindi yayo boregana na obanenkere mbesa kulingana na kiwango kia nindi yao na enwe kaomba gutema ana baito bathoma na inya mono kaomba koromba na atiri at least anto baba kwithigwa tafadhali gaturekerie bara batakwiyotera panenkeroe mbasari utina maana wewe ogwe na mbesa ciaku lakini okwengana muyumbe akurenkera mbasari ya kana gaku na wono kwiyotera tafadhali gatwigirwe kiao bara batakuyombera kengo kinyana bo bamba kuthoma.
ngiripotera Uru TV kuma Ntere Chatharaka Bituo Paul Ogwakabithe.